Jambo mpendo mara tena. Nakuja kwa video hii labda nijibu kwa swali ambalo umewahi jiuliza siku moja. Kwa nini Wakristo au wana wa Mungu au wale ambao tayari wameamini kwa kweli wameshikamana na Mungu wazidi kulia siku zote, ingawaje wale walio ulimwengu wa giza wanafaulu katika mambo yao na labda wanaonekana kwa macho ya kwamba wanaendelea sana? Labda swali hili umewahi kujiuliza, lakini natamani niweke vitu fulani kusudi uweze kuelewa jambo hili vizuri jinsi inavyofaa kuielewa. Kitu cha kwanza ambacho tutaweza kuambia ni kwamba wana wa Mungu hawakuitwa kwa ajili ya kushindwa. Hapana. Na wala wana wa Mungu hawana budi kufaulu katika mambo yao. Ina maana kwamba mwana wa Mungu ni mtu ambaye kila mara ameanzilisha kila kitu na kinapaswa kuendeka. Wanazo nguvu za kupambana, sio watu wa kulia. Ila kuna vitu vimoja ambavyo vinaweza kutufanya tulie kwa sababu hatukuelewa, hatukufahamu nini ya kufanya. Nitaweza kuleta utofauti katikati ya wale wanaotumika katika ulimwengu wa giza na wale ambao ni Wakristo. Hivi hapo utafahamu kwa nini Mkristo azidi kusumbuka na azidi kulia, ingawaje hakika utakuta kwamba kwa ule ulimwengu mwingine watu wanakuwa kama wanaendelea. Fahamu jambo hili. Kitu cha kwanza, wachawi wanakuwa discipline, lakini baadhi ya Wakristo sivyo. Maana utakuta kwamba katika ulimwengu ule wa giza utakuta kuna vitu ambavyo vinakuwa regularity, inaweza kukaa jeune strict. Wakiingia kwa maombi, jeune iko strict. Yaani wanaweza kuwa regular kwa mambo yao, wanaweza kuwa regular kwa maprogramme zao, wanaweza kufuata kanuni za mambo yao. Kama kutakuwa veille nocturne, ziko important kwa ulimwengu wao. Marituel zao ziko tellement précis. Yaani vile ambao wanaweza kuvifanya, mambo ambao wanaweza kufanya, kila kitu ambacho wanaweza kupangilia kifanyike, watakifanya. Kunakuwa concentration katika ulimwengu wao na engagement unakuwa ka total. Cependant, kwa ajili ya watakatifu sivyo. Ukikuta Wakristo wataomba d'une façon irrégulière. Wakisoma Biblia wataisoma si kama inavyostahili. Utakuta kwamba Wakristo ni watu ambao wanaabandona haraka, hawana perseverance. Utakuta kwamba ni watu ambao wanakosa constance. Hivi vitu vinafanya mara na mara ulimwengu ule mwingine ukue kama unaendelea kuliko ulimwengu wa Kristo. Katika ulimwengu wa uchawi, katika yote wanayafanya katika msimamo ulio bora, msimamo halisi. Nataka kusema msimamo ulio halisi. Yaani wanayaamini yale wanayoyafanya. Kwa Wakristo sivyo. Utakuta kwamba Wakristo wanakuwa kana dutu katika mambo yao, hata maandiko yameshuhudia, hata ameona, hata wanakuwa na mashaka mara na mara. Mara Wakristo wanaomba bila imani. Wanawaza kama labda Mungu atafanya au sivyo. Na wanaweza kuachilia kama wanakuta kwamba hakuna kitu ambacho kimebadilika. Hao ni Wakristo. Lakini Yesu alisema ifanyike kwako kama vile imani yako ilivyo. Elewa, imani inafanya vitu vifanyike. Jambo lingine ambalo ni la tatu, wachawi wanaelewa kabisa vizuri sheria zao za kiroho. Watakatifu wanazisahau sheria zao za kiroho. Wanazisahau kabisa. Yaani ningelisema kwamba certains principes spirituels sont naîtres. Donc ningelisema kwamba wakati nasema naître nataka kuonesha kwamba labda
zinakuwa kama zinalingana, zinakuwa kama zinakamatana. Unasimama hapa katika ulimwengu wa Ukristo na katika ulimwengu ule vitu vinakuwa kama viko hapa tu. Kwa mfano, katika ulimwengu wa kiroho wote, ikiwa ulimwengu wa kichawi, ikiwa ulimwengu wa Kikristo, linafahamika kwamba la parole est une semence. Kila neno nalo litamka linapaswa kuota, ni mbegu, linapaswa kuota. Yaani kila neno lote linaumba, iwe katika ulimwengu wa uchawi, iwe katika ulimwengu wa Kristo. Jambo la pili, la persévérance déclenche des résultats. Katika ulimwengu wa kichawi, hata ulimwengu wa Kristo, wakati mtu atadumu, kunaweza tokea matokeo mazuri. Yaani kuna matokeo ndani ya kudumu. Yaani kudumu kwako si bure, kunapaswa leta matokeo fulani. Kitu cha tatu, la nuit est un moment stratégique. Oui, hata katika ulimwengu wa uchawi kama ulimwengu wa Kristo, usiku ni muda mzuri, muda mzuri kabisa kwa ajili ya concentration, kwa ajili ya maombi. Kitu kingine, l'autodiscipline crée de la force. Yaani autodiscipline, unajiweka taratibu, unajiweka kwa vitu fulani, unajiweka makini, inaleteaka nguvu. Alafu hizi lua ni lua ambazo ziko netre, ambazo kwa ulimwengu wa giza wao wanaweza kuziexploiter jinsi inavyofaa. Tofauti na ulimwengu wa Kristo ni kwamba wanaviona kama vitu bure visivyokuwa na maana. Naleta nukta ya 4. Les sorciers planifient la nuit. Beaucoup de chrétiens dorment sans vigilance. Hiyo huwa shida. Wachawi huwa wanapangilia mambo yao usiku. Lakini kwa Wakristo ni kama watu hawadhani, hawangaiki. Wanalala bila kudhania chochote. Hawafikirie. Utamkuta Mkristo na ngoroma usiku, asahau ya kwamba wachawi wako na planifie kwa ajili yake. Wako na planifie juu yake. Elewa, sio bure. Kama Yesu tutamkuta alikuwa naomba usiku. Sio bure kama Paulo na Sila waliweza kulue usiku. Sio bure kama plusieurs attaques et révélations zinafika usiku. Sio bure. Usiku ni muda ambao ndani mwake tunaweza kupata vitu fulani fulani kama tunaweza kusimama. Voilà pourquoi il faut de programmes de prière, de veillée de prière. Hata nyumbani kwako Mkristo unaweza kuwa na veillée de prière. Nyumbani kwako unaweza kuomba pia mpaka vitu viweze kufanyika. Oui. Point ya 5. Les sorciers sont unis et obéissant à leur système. Beaucoup de chrétiens sont divisés. Na hiyo ndio shida. Yaani katika ulimwengu ule wa giza, la hiérarchie est stricte. Hakuna mtu anayeweza kupinga au kubishana na norme ambazo zimetokea. Tandis que ndani ya ulimwengu wa kiroho, ndani ya ulimwengu wa Kristo, sivyo. Vipingamizi vinaweza kuwa vingi. Hawaheshimu hata taratibu za uongozi. Hata mwongozi anaweza kuwa amesema hivi, wanaweza kuleta hiki. La division, critique, la jalousie, la désobéissance, la compétition, manque d'unité. Hivi vitu ni vitu ambavyo katika Ukristo tunavikuta sana. Yaani unakuta watu wako divise, utakuta watu wanafanya makritika, pahali pa kusutere, pahali pa kujiadapte, pahali pa kukamata vitu vitembe sawa. Inyake la jalousie, critique, désobéissance, et compétition. Nami ningetamani kuwe hivi. Kwa amefanya hiki na mimi nitafanya hivi. Nami nitaonyesha hivi. Nami nitafanya hivi. Hivi vitu vinatokana na kwamba hatujaelewa kitu gani tunachokifanya ndani ya maisha ya kiroho. Ukiroho una namna yake, una jinsi unaweza kutembea, na hawezi kuevolue kiroho pasipo kushika taratibu za ukiroho.
Yesu alisema ufalme unaogawanyika kati yake hautadumu. Na kama ufalme wa Kikristo, au niseme utawala wa Kikristo, au niseme kwamba maisha ya Ukristo, ndani mwake mko division, mko critique. Vous comprendrez qu'il y a un pasteur qui critique un tel pasteur, même un chrétien qui critique son pasteur, et même un pasteur qui critique son leader, je sais pas, son bishop ou c'est qui. Yani unakuta mambo yanakuwa mabaya sana katikati ya Ukristo, na hii inafanya tukwe fragilize, yani mambo isiendeke kama vile ingeweza kufanyika. Point ya 6. Les sorciers paient un prix. Les chrétiens veulent des résultats rapides. Katika ulimwengu ule wa kichawi, wao wanalipa gharama, wanalipa bei ya kila ambacho wanataka kukifanya, au ya kila ambacho wanatamani wafikie, wanalipaka bei. Tandis que katika ulimwengu wa Kristo tunapenda vitu vya haraka kabisa, vya haraka kabisa. Katika ulimwengu wa kiroho, elewa, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Hata katika ulimwengu uwe wa Kikristo, rien n'est gratuit. Tu dois travailler kusudi fikie mahali fulani. Tu dois travailler fort kusudi fikie kitu fulani. Ufikie malengo, tu dois travailler. Même si tunaweza kuwa na mapromesse, même si tunaweza kuwa peut-être na vitu fulani ambavyo tunafikiria kwamba vipo, tunapaswa tumika mpaka tuvifikie. Oui. Utakuta kwamba katika hali zote, utakuta kwamba katika maisha ya Kristo kusudi ufikie mambo fulani, tu dois sacrifier le sommeil. Yani unafunga usilale kwa sababu unataka ufikie mahali fulani. Iwe katika ulimwengu wa Kristo, hata katika ulimwengu ule wa shetani. Il sacrifie de l'argent. Oui. Iwe ulimwengu wa Kristo, hata ulimwengu wa shetani. Hakuna chochote utakachofikia kama kuna sacrifice, meme de l'argent. Ina maana kwamba sadaka zako, zabihu zako, kule wanatoa, huku wanatoa. Tatizo ni kwamba Wakristo wanapenda vitu vya bure. Hata hawatamani kutoa. Hawatamani kulala kukesha, hawatamani kutoa, na hiyo naacha Wakristo wanashindwa kiasi wanabaki ndani ya ukua chini sana, au ndani ya ufukara mkubwa, kama tungelizungumzia juu ya baraka zinazohusu mali. Il sacrifie de relations, de l'énergie et du temps. Oui, comment de relations? Kuna vitu ambavyo unaweza kuwa navyo, unatamani ufikie hapa. Kuna marelation ambazo unaweza kurompre, unaweza kuvunja kusudi ufikie mahali fulani. Kuna vitu ambavyo hutavifikia hata umevipata toka Bwana kama haukuvunja relation fulani. Pia nakumbuka wakati Mungu anamuita Abraham ilibidi aweze kupata nchi, ile terre promise, mais kama hayakuwa separe na Lot, bado hajafikia kile ambacho anachohitaji, na Mungu hayamzungumzia bado. Wakati Mungu alipoona kwamba amejisepare na Lot, hapo Bwana akamtokea akamwambia simama nje na uangalie nchi hii nimekupatia wewe. Vous comprenez que il y a de sacrifices ambazo ni sharti ziwepo kusudi tuweze kufikia mahali fulani. Wakristo wanatamani de miracles rapides, wanatamani de prophéties rapides, wanatamani des solutions sans sacrifice, wanatamani de victoire sans formation. Na hii ndio inakuwa matatizo sana. Na hii inatuleta kwenye confusion ndani ya Ukristo. Na hapo tunaanza kudute, tunakosa réellement tuko wapi wala tunaendea wapi. Oui. Kitu cha 7,
Les chrétiens ignorent qu'ils sont. Yaani Wakristo wanajisahau, hawajielewi, hawajijui, hawajifahamu. Tandis que les sorciers savent ce qu'ils veulent. Alafu wana wa Mungu, Wakristo wanaweza kusahau leur identité en Christ. Leur identité en Christ. Wanasahau même l'autorité qu'ils ont. L'impuissance qui leur a été donnée. Les armes disponibles. Wanasahau. Unajua kwamba Biblia inasema taifa langu linapotea sababu ya kutokujua. Jambo la 8. Attention. La réussite inaomba uaminifu, unyenyekevu, kushuka, kukubali kila chochote ambacho kitahitajika kwako na ukitimize kama vile kimehitajika kwako. Hapo ndipo utakapoona umefaulu katika mambo yote katika maisha ya kiroho. Lakini pasipo hiyo hautafika mbali, utashindwa tu. Katika video hii malengo yangu ni kwamba uweze kujifahamu kama Mkristo, na uweze kukamata nafasi yako kama Mkristo, na uweze kujua ya kwamba unao uwezo. Hawa watu tunawaona kwamba wanafaulu katika ulimwengu wa giza, kufaulu kwao ni kwa muda. Oui, la réussite des sorciers est temporaire et mensongère. Tandis que kufaulu kwetu kama Wakristo kuna dumu. Hivi kama tungelijitambua, tungelifahamu, tungelijua, alafu tungelifika mbali. Mungu akunemeshe, akutendee. Kamata wajibu wako, kamata nafasi yako, kamata nafasi hii, utafika mbali. Mungu akukumbuke na Mungu akujali, akunemeshe. Ikiwa ulikuwa umerudi nyuma, ikiwa hausimame tena, ikiwa hautembee tena, ikiwa vitu haviko sawa mara tena, kamata msimamo wako, enda mbele. Utakutana na haya ambayo Mungu anatamani kuyafanya kwako. Miujiza wako upo, nguvu zako zipo, ushindi wako upo. Shetani ndiye anayekudanganya kwamba tayari hauna nguvu. Shetani ndiye anakudanganya kwamba wewe hautafika. Lakini pamoja na mambo haya ukiyashikilia, utafika mbali. Mungu akubariki zaidi. Amina.